Pemirsa Desa Adat Pecatu melarapan Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 sampun medalang kewijakan antuk matutang krama ngawiguna yang masker tatkala melancaran ke Jabe sane ngawit memargi ring rahinan mangkin. Bendesa Adat Pecatu Made Sumerta Mawasang tertimbang antuk putusan wajib masker puniki medal sesampun paiketan saking desa ngisenin dasa talian masker macang krama. Ring kewentenan samian krama luwire krama ngarep uyadin tamil sane akeh nyane kutus tali nanggu satak jiri sawilang krama sampun ngamulihang langkungan siki masker. Suksman nyane krama sampun medwe cadangan masker. Mejanten krama nenten wenten pialang ritat kala jagi ngawiguna yang masker ke Jabe. Ketua Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 Desa Adat Pecatu Komang Aditya Warman Mausang pinaka pengelantur kewajikan puniki paiketanipun pacang tedun langsung antuk masjikayang krama nganutin antuk ngawiguna yang masker. Manut dane kewentenan tim saking pecalang linmas ngantos klien adat miwa klien dinas pacang laksana yang patroli sawidangan desa adat pamekas genah sane ramies kadi pasar. Tiosan punika tim taler pacang rajeg ngicenin sosialisasi sajroning pangupaya nambakin panglimbak COVID-19 tur nyelehin mobilitas penduduk. Ngenenin indik pamidande macang krama sane mamurug wajib masker, Aditya Mausang paketan ipun nenten sida Mausang indik kepunika malih. Kaaptiang krama sida nganutin miwah ngelaksana yang pewara inucap yening pet pradi kepanggi kramon nenten ngawiguna yang masker pacang kauduhang antuk nganggen masker yening dawag nike nenten makna masker mangde muali ke jero antuk ngambil masker. Yudi Karnaidi, Bali Pos.